Hello, Liangmai Quick Take Biblical Podcast. Gafui khai jekba mai mthi tu Krista jengasu salam tiu kai tanai tizaliu kadun buan ga pakka khat Christian accountability Christian mai khat gu paryak sak lu rabu jibu go lam ga tizaliu aliu mukum puim tai khe aliu Christian mai khat go ring tinga aliu Christian khat tijalum ba mi bo ring tinga ali go ring ting puitat hai si atiza parya sak juba me ti bse ali khomati ni si juba me Christian accountability atiza ali ni piwa the side ali ring tinga ali ni ko wi bungam kam tadi ka sabungam kam tadi wahi na ali go ring ting puitat ka kambo hi na si ali tingwang ma songa atiza ali go account parya sak sak ra boi ti bse ali ni si ame ko wi bo khadi ka sabo ti bu go lamga atiza ali tu parya sak lu ne Kawi bongam kam jubam mai tadi ma sai ka sa bongam kam jubam mai tadi Christian mai tu jubam tadi non Christian mai jubam tadi lungkuwi mai jubam tadi nusa mai jubam tadi arya kasi mai jubam tadi arya sima mai jubam tadi lungkuwi mai dung nusa mai dung ma sai theologians mai dung ma sai pastors mai dung hi na to di paliungam kam sai suja itija kawi ka sa si ali tu parya sa lu ra boy Bible ga fui the side 2 Corinthians chapter 5 ko verse 10 ga alin ito jinga wal loe for we must all appear before the judgment seat of Christ that each one may receive the things done in the body according to what he has done whether good or bad that is a Paul Koran mai ko adin khai jubam nani nu ten bo ngam kam hina ko wi bo jubam tati ka sa bo jubam tati wa hina kam bo hi na si ati jati wa ma songa parya sa ro bo ti si adin khai mi bo ati ja ti wa ma songa ali mi nai ma sang na lung jubam mo ring ting si nai khat ma sai nai khat ra ali ti wa ma ga wang ja ali ngam kam ma si wang ma du ja ngau len khai ra bai Romans chapter 14 verse 12 ka din fuiting on it. So then each of us shall give account of himself to God. It is ali sumai pum khat ai si it is wang ja tingwa ma jinga ali ku account ai si o pira boy tingwang ma songa ali ring ting parya sak lo ro si de ga ali go ring ting tu parya sak lo ti se ali puike ali mukum ga sen soja ati the thing one parya sa khai sune alegu lungchun go sunu thing one parya sa khai sune alegu lukuni go sunu soja ati the thing one ali to parya sa si bam boy alegu lukuni se kati pari go lukuni go khai su bam ti ma sai thing one go lukuni go ga ati sa ali lungchun chi khai bam ma ti bisi ati the thing one parya sa su bam alegu lungchun alegu mukumra na ma sa alegu ngam kam kadi pari ga ali ten ju bam in the ti ju bam sa ju bam ladraga timasa kharili ka in tenji bambu ngam ka hi naga tadi etja tingwani parya chajba me alin Matthew chapter 12 verse 36 to 37 ga tiji ngawloi but I say to you that for every idle word men may speak they will give account of it in the day of judgment 37 ga for by your words you will be justified and by your words you will be condemned etja tingwon ni parya sa jubam ali to fui jubam mai se angam kam garo na ma ja aja Allah draga sen soja ako every single word tija amun ni par bo hi na ja tingwo ma songa tija parya sa jubam mai te se liu mangai ma ling tawe second point ka samai na songa ago tendon kadi ago ngam kam ti bu ga tadi tija tingwon ali to parya sa jubam me ali ni kaki mai nai go relationship that is kaki mai na is the chilungbam do ago nevers mai na the chilungbam do non Christian mai juga the chilungbam do Christian mai dongonga that is ago character tima sa in the tajubam bo angam kam Allah rahi na se the chilungbam do ti be the that is a thing one sa jubam harno ma ago contributions Christian mai khati ago responsibility as it fulfill chubam ting one sui khai bongam kam se iten tang jubam ti be the ting one pura sa jubam bo ting one ma songa ago account kadi samai na ma songa ago account haibu account na se alin bank account deposit kam khai kumja aligu contribution tima se ago Christian khad go ring ting se di etja ago kawui bo ka sa bo hi na si tingwanga atja aligu deposit kam ju bam bo ago deposit kam ju bam bo si kawui bo ni keng ju kam ma ka sa bo ni kam ju bam ma ti be se aligu maning khe
ade aliu kowibo ni kam jabam ni sra aliu sanwi mai kowibo ngam kam ase aliu ade deposit di kam kengja kam sanal di kam ke kasabo ni kam kengji bam ni oite de sai aliu kalir di kam ke kowibo ngam kam se aliu tan di kam ke palamra aliu ase tingwangwe pan ani to dam khani boi pan khyang na ngau jabame aliu kowibo kasabo hi na se pan la jantira boi la jantimi ka aliu kowibo se aliu riga wanja thoidam tija la jantiu khare lenjeng cha aliu ka den lukhe christian mai ka tija atija kowibo accounts tingwa swanga tingwa ni sa khai pa ka atija kowibo nai tija cha khai bo ring ting si atija aliu lu tawran di kam ke atija thanai atija ko den wanga aliu tingwang swanga aliu ring ting sak lu ra bo lam ga tija den daw na cha share ti khai ji khai man ti na ri ka tingwang te dam phika ti mi lo